біздер сәлем, біздер сәлеммен бүгін Хан. Біздер видеостың жалғасын түсіріп жатырмыз. Лук жиналды ма? Жиналып қалыпты. Енді біз тамақ алып алайық. Лук. Şimdi kazaklarımızı çalıp gittik. Karnım kalktı. Almasına gittik. Gidin bazısına böyle kuşlarına. Böyle devam edelim. Hadi gidelim. Tuttum babasına. Ama şunu aldım aşına. Çok dedi almaz bunu. Şimdi bu. Güzel oldu. Hadi prosuna git. Ben kutsatı bağlamıştım. Şekilde. Arkadaşlar siz yaptım son şeydim. Yalnız uyumayacak damlayacak. Anladım Almaz mı Türk'a var yiyeceğinin. Almaz'la bir resim yok. Tutar. Almaz mı Türk'a? Ama buraya. Usta olsun yüzmüş hayır. Два довольно. Ana gibi. Şimdi Sustar. Circa. Şimdi video болады. Үстімен салсақ жақсы болады.
Вот достар, қашу керек енді. Во, достар, ана. Вот, достар, қашу керек маған. Жақта олардың жұмыс нелерін сындырдым. Әжден бронялар еп алайын. Тастап кеткенім жақсы болсын. Көккеге барып алмаз алайықты. Достар, жаңа ғана мені өлтіріп тастады, төсегім сындырып. Бұл видео кімге ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.